Ay tala ti bagi ni. Ay mo tikitan taman yung bagi marod. Kay nakuha nga may 1 kilo. Oh. Oh, rara, manot at tardan. Agasok boss. Sa kasot. Wait. Mga nga duwan to agasot. Kano 170 ti may isa, madi. Madi. Madi to agasot. Alam ki din niya pag. 170 nga Haanding Oh, agasot. madi na kaya. Hindi naman ang kato. Naragsak a tao, nalaing ang makiangaw. Nagaget ken man nagtulong. Ngem, saan na akayat ti agpatawar? Kastoy no mailadawan ti viral vendor, anam amog gapu ti balikas na Sagman na toy. 20 sir. 20. Pati ba rin 30? Madi malugi pa itang jay. Wenno ni Hector Librado, itosto abiyag. Tubo isuna, iti barangay Ambulugan, Narvacan, Ilocos Sur. Agtaw enti talupulo ket duwa, may sa abaro, ken nagpatinggalaeng iti grade 1. Susuon ti laba ang naglaon ti tagilako na anak nateng, masansan ang makita, ngagliklikmot iti uneg ti bangged, kenda dumapay nga ili ti probinsya, alas 8 itagsapa, agingga iti malem. May sa arayaw kadagiti customers na, ti saan na apanagpatawar iti lako na, numanpay nangingina ti tawar da. Ngem, apay kadi, asaan na akayat tigpatawar. Ano ito? 150. Ano kaya? Na. Doon ka sa. Ito magkakikay lang. Dadakal ti balor na 30 kaysa 20. Ada nang ibaga. Ng malogi ko na daw gid parking nga pabigang bus. Malogi na ita ko naman ni Criskin ni Romeo. 20 ko naman ni Romeo lapta ko na damo awat ibaginan ko na damo. Amo ni Hector dagiti klase ti kwarta. Ngem pasaray, saan na amo asumaren. Iti panagsarsarita, ken garaw ni Hector, makita ti senyal, ti pagka-espesyal na. Kunati inana, normal ana iyanak ni Hector. Agingga idi na aksidente idigtaw en ti 5, nagbaliw meten ti mentalidad ni Hector. Indoronan sa kanjarigasyon, kanatulog sa dayta, kasi di mo datinan. Na donor siguro. Nagnunog mo dito nanam. Inpapanti pamilya na nga dati epekto daytoy ken Hector. Gapo iti rigat ti panagbiagda, saanen ana ipakita iso na iti doktor wenno espesyalista tapno maamuan ti pudno a kasasaad na. Kada kwadang innem ngagkakabsat, iso na tinaidumduma. Pasaray aglemlemeng no adda kabuteng na atao. Ken normal iti pamilyanan, ana ariwawa isuna no agsao. Sakbay ti pandemya ti COVID, dinangrugi ni Hector nga aglako. 300 to 500 pesos ti tangdan na, ti panagipasyan na ti lako na, depende no kasano ti kaado a malako na. Anang ko kwarta ngam numalako awi na jay may salabba. Aji 2,000 bo. Katang wala ti bagas kati sukar ma'am. Jurabox. Ikabit ti lopot, ma'am. Kadulupot mo? Kadulupot dita. Ikabit ko tatli makanta. Ngamita tiyempo ti panaglalaso na, o sar ti ornong na, bukod na napuunan, ti paspasyar na alako. Ad-adaan na amo ni Hector, wenno nagbali na viral iti social media, gapoy ti may sa asuki na, ni Boss Alex Go. Di Bombero nga kadwami nga content creator. Nabidyoan niya ni Hector. So dito nang rugrugyan na. Di on one time in my suna G24/7 jayen. Di first video mi nga Hector lang malakas. Gapota nagkita nga nagpintas ti engagement na di video kanya na ken nangrugi kami niya ti video mo di kadwami nga kasi nga tawar di pabaliktad nga tawar. So matiin kuak kanya na pabaliktad nga tawar imbes nga pababa nga tawar pangato. Sumalang tinarami ko kanya na, so rin, nag-viral, nag 1.5 million views at tan. Tihabol ko dyan, followers na talaga, tihabol ko dyan yung page ko. Ni monetization na di page ko, ited ko aming kinektor. Nung niya timasweldo di video, nga nahalak dyan ti 1.5 million views, ited ko kinektor. So tininotak niya dito din kinektor. Actually yung mga DJ lakla ko na, gagatang ng depression na, sobra-sobra, iitig ko kanya na. Tapos, ti plano, di sumaron no, nyati kaya na, kaya na grocery, kaya na ti gumatang ti baka doon na kadwag, so na, igatangak, so na.
Di ba ti sweldo ko, ti pangala, din sweldo ko ti videos na. Malaksid iti panagipasyar tinatnateng, manggid talon pa'y isuna no tiyempo ti panagpapagay. Dakkel akatulungan dananay Carolina ni Hector, aglalo iti naldaw agastos da. Nalangmot amam, mapamot ama kitandan no kwa. Agbuon lagi di ti bunubon. Kada papamakitanda nga kwa, agbuon lagi ti bunubon, lagsikamot ay di. Yung kwa dagitoy, tandaan, magkitandaan pa ko magparty bawa nga magpamaglalakon mam ti lato na tabang din sa ajay. Huwag tudmot amam, igatang mi ti bagas, mang tudmot ti pagway may kuryente. Mang tudmot ti igatang ko ti sidami nga kuha. Kada sukar, merienda. Iti estado ni Hector, kenti kanayon akada na iti kalsada, saan ang maliklikan ti pamilya na ti panagdanag. Pagyamanan da, adu tinaayat ag kumatang, ken tumulong ken kuana. Iti likodan tinaragsak, ken naariwawa nga imahe ni Hector, numan pa'y saan nga obligado. Kalikagom na ti makaurnong, ken makatulong para iti pamilya na. May sa iso na apammaneknek, akalaksidan ti panagbalin ng espesyal, saan alaped daytoy tapno makasapol. Kang runaan na, saan ang makatubeng daytoy tapno agbalin anasayaat a tao. Jessica Bureta, Balitang Solid North.